Najavljena je za početak iduće godine. Pravilnik bi trebalo konačno da reši probleme vlasnika oldtajmera, koji u Srbiji traju već punih 6 godina. Toliko vremena je prošlo od kada je onemogućena registracija ovakvih vozila iz uvoza, tako da je naša zemlja i dalje jedina u okruženju u kojoj to pitanje nije regulisano. Od februara iduće godine Agencija za bezbednost saobraćaja trebalo bi da počne sa izdavanjem uverenja i potvrda kojima se utvrđuje status vozila od istorijskog značaja. Prema pravilniku, uslovi da neko vozilo bude proglašeno oldtajmerom su da je proizvedeno ili registrovano pre 30 i više godina, da je u voznom stanju, da je održavano u originalnom ili približno originalnom stanju i da kao takvo predstavlja materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa. Ispunjenost ovih uslova proveravaće ovlašćena pravna lica sa spiska koji će agencija objaviti na svojoj internet stranici, a predviđene su i posebne registarske tablice za vozila od istorijskog značaja. Dobra vest za sve vlasnike i ljubitelje oldtajmera glasi da će konačno biti ublaženi i kriterijumi koje ta vozila moraju da ispune pri kontroli tehničke ispravnosti. Podsećamo, po sadašnjim propisima za njih na tehničkim pregledima ne postoje skoro nikakvi izuzeci, već se zahteva da ispune jednake uslove kao i današnja vozila, što za većinu predstavlja nepremostivu prepreku. U drugim zemljama od oldtajmera se najčešće traži da odgovaraju tehničkim zahtevima koji su važili u vreme kada su proizvedeni, što, moramo priznati, ima mnogo više smisla.